بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menguripkan Allah pada sa mga limu Allah agyang kaiya kaya pakatutunan tanukman sang kaiya gawitan wimanto pada yang penyelamatan ku Allah Ta'ala sebab sisa yang kaya kapki kir bagi yang kaya mangumurtan kapki sigi yang kaya mangumurtan ayah kapki sigi na kusartan si kulalan wallahu Ta'ala isadna mapi ang mga amal yang kaya lagi dia mga kalbak sebab na panaguntamantan waya saan naman ay ikapsugtatan si ku mga gugudan si kuagamatan wagama Islam ayang kaya Islam na nakatawantan wa saya bumapapadalem agiyang kutua kaptugumpiatan usang kaya dunia na ayamala na agiyang kutua kapakapastan si isa lungan amori wallahu ta'ala na andegad na pakisasabutan niya katano ayaw kilalaan wallah agama si isa nungan amurin agyang kaya Islam inna ad-dina inda Allahi al-Islam mata na ayaw titwa agama recognition si iku Allah Ta'ala nagyang kaya Islam da sa lakusan ito isa ba pa makamatan sa alungan amuri na ayaw pakapas na wallah nagyang kuto mga tawa piyakatan tuwiran tinitwiran agyang kutua kaput pagagamiran nagtubuhalos ikhlas agyang kutua diran kapagagama agyang kaya ditan o kapag Islam yang kaya kakapititan o kakakadagatan o sang kaya Islam na ulitan o pag-ikhlas ulitan o makaukitsi ko ikhlas na ditan o kaparuli agyang kutua balas o mga amaltan yang kaya amal adita no panaguntamanan sa yang kaya dunia na ayaw kaketarima iyan na gulalan si ikudua paganeron na mipagikhlas tano sa mga amal tano ikadua na misungkad tano si ikukitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinan makapambulag upang makagalbakatan o susimbatan ko Allah ipagikhlas tano ugaid na ditano isungkad ko kay Rasulullah na diterima ang susimba na lagi dito mabu isungkad tano ko kay Rasulullah na may kaditano ipagikhlas na di magtuterima lagi dagyang kutwa kay turun wallahu ta'ala tigana alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wallahu ta'ala na inadniyan su kapapatay agwinadniyan su kawiyaguyag liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kagi at pengangkan wallah wan tawarkan umuy penggelbak sa titwa mapiagelbak pinakamapiagelbak yang na pinakamapiagelbak na ilaini man naka aya inusar wallah na ahsan ay pero na ahsan na pinakamapia ay maana niyan na daalawan yan amapia kanaba ya pitir wallahu ta'ala na pinakamadakal ay pitir wallah na pinakamapia. So mga ulama lagi di Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala na ayakat tuluyan na giyang kanan at tigin na pitir wallah ahsanu amala pinakamapi agalbak na giyan na tigin so ayat tigin na maananan na aswabuhu wa akhlasuhu ay maanan niya na makaatud so amal agmi pag-ikhlas ay amal amya kaatud na giyang kutuwa miniukit si kukitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya amal minipagikhlas na giyang kutwa ayaw buwag kayang gilbakaon na para busi iku Allah kana ba makapantag si iku dunia ginan isa ba pa giyang kanan adwa na din na makapambulag isa bu imabulag siya na may binasa din su amal si iku dita no kapagamal si sa giyang kaya dunia so kapag ikhlas na aya katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na innamal a'malu bin niyat mata na ayaw at tirimaan ko mga amal na giyang kutwa ad na mga niyaton wa innama likulli imri'in ma nawa na ayaw mapambagian upiteng gisaan na nagyang kutwa kaya paniatan yan
sabu sa piniatan utong na ayanin mapambagian sipman ko kasungkada ko kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigiyana man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad sadin sa tawang gelbak sa gelbak ada miukit si iku kita miyati Rasulullah na dito terimaan dito sabab kailangan sirkat tanu si iku kapagpagamal tanu mi pag-ikhlas tanu sa mga amal tanu nagumisungkad tanu si iku kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi din pa managyang kayad itano kapangadin sa seminar na saya tanu kibarat agyang kutwa kapag ikhlas ibarat waya bu ini sumtanu saya na para ipenembet-tembeng tanu udi na bu ini sumtanu saya na kagi dagal bagat tanu sawalay na antanu ketembeng na keparuling kad nutwa ketembeng ka ay mana niya nagyang kutwa niya taka na kekuang kad nutwa kay mungir kad nutwa Allah kedar kagyang kutwa bukal ka maka penembet-tembeng ka ugi na dabang kabalas ay sabab na ay ini sumka saya na asar ka maka penembet-tembeng ka upama mana ka aya ini sungka saya na para si ikwallah ini pag-ikhlas ka aya bu ini sungka saya na swaswa ta kasi ikwallah ta'ala nagiutoy ka kekuang kasi ikubalas o kaya seminar ka lagi din mambuna si iku kapanambayang ibarat si iku kapasungkad ako Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na sallu kama ra'aytumuni usalli lagi dito pamasok ka sembayang at iku Nabi sallallahu alaihi wasallam sembayang kanong sa lagid okay leyan yurakan ko kaya sembayang akan aya makna niyan na ubang ka umani surupa na kiyang gilba kauno Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat yan na misembayang tanong sa luhur apat takarakat na miya pikir ka tiga pa kalima anak kong karakat taka anak kong makalibalas na daw tumisungkad sa ikukit Rasulullah na giyuto na aya makna niyan na giyuto terimaan diutu terima lagi yang kutwa kian gelbakang karo ay sabab nakagi adam yukit si ikukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina di sabab pa api apan ipagi ikhlas kau tu miagi ikhlas ka pia abi sembayang ka para si ikwallah na sabab ku kiabalu yang kau na 5 rakaat lipas ka yang kutwa kit Rasulullah na diutu terima na betan nakapman sa yang kutwa sambayang ibarat luhur na misembayang ka sa 4 rakaat ugid na ayaw mo ini sembayang ka ibarat na anmatir wasa ka na barat sembayang ka ang kamapudi yung makataw kanabaya ini sembayang ka na para si ikwallah na kekuangkat lagi yang kutwa kapudir kau mga tawat tigna na siya kaya na barasambayan siya kaya na barasimba mapi aman kekuangkat nuto bentum garud ng mga tao puding kaya nanun wait nada ke paruning ka balas apun si wallahu ta'ala gianan isabab adin maka pembelag so kapag ikhlas agu so kasungkada si iku kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api agi yang kutwa kitirgentan ko mga amal agi mapipikir tanwa pugsen tanwa manto api agi yang kutwa king ginakan tanwa ko mga galabak amang ararata nagupuan tanwa to di ipag ikhlas nadita no ke paruni subalas yan ibarat yan na di ka di galabak sa ibarat yan na di ka di maginom sa pakabarag na ayaw mo ini gina kakaon nakagi at tiga madakalap ke binasa anak uli na tiga sakit taulap ke kuasan upama kagi itu ini gina kaon na da ke paruning ka balas ugi na upama ka ayat kini tar gina kaon na tiga para si ikwallah anak maparuni subalas apun si ikwallah ta'ala na kena bagi buah kambula sirkar wallahu ta'ala ka sembian ka sapi na kamapia sembian ka sa labinun amapia gianan isabab ayat pugsain tanong na giyang kaya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam tigian man taraka syai'an lillahi ta'ala awadahu Allahu khairan minhu sadin sa tao ang gilbak sadin sa tao ibaga kian agyang putwa syai ayat kini baga kanianon na pantag busi ikwallah ikhlas si ikwallahu ta'ala na sembianun wallah salbirun amapia adnay sembiun wallah albirun amapia nagyang kaya hadis pugsain tanong sa gyang kaya
Mapun to kauras tanu na aya akatru si yung mga ulama na malubay iya hadis. Aya maknanya nagi ina hadis iya malubay kenapa ini mabagra hadis. Oge itna kaya inutan mo ya inaloy kapag neron na kaya sinagadan. At na mga tutulan tanu mapunutul tanu sagiang koto makapantag sagiang kaya mapmamaana agiang kaya hadis. Kadua ki anu ya tanu sagiang kaya hadis na adna amia kabegrun asala kawa hadis agi utui hadis as-sahih. Aya katur Nabi sallallahu alaihi wasallam natigiana innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka minhu. Fitur Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiana mata natigiana saka na ded na tigyan akibaga kanaka sagyang kutwa say aaya kini baga kanakaon na pantag si ikwallah para bu si ikwallah ta'ala illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka minhu enun tanah sambian raka wallahu ta'ala agyang kutwa kini baga kanakaon sa lebirun amapia abagi naka ilani manutu agyang kutwa aya maknanya nalimur katan wallah ibaratnya na sakat tanu na adna penggulaulaan tanu amarata na sagiang kotwa kia pikiran tanu sagiang kotwa kapeng gelbaka tanu si sagiang kotwa marata na miarang tanurun aginawatan sa aya buah kiarna tanurun ko mga ginawa tanu na ika susuat tanu ko Allah udi na anto na iba na ikhlas aparabu si ko Allah ta'ala gitu bu ikini targen tanurun na giyang kotwa kaya pag-ikhlas tanu sa kitirgen tanurun na sembian dekatan wallah salbirun amapia adun ay isembiun wallah albirun amapia dan lain mana giyang kaya limur katan wallah si iku urian o kiyang gulu ulay kaun samarata pinggulu ulan ka samarata kami beradusa ka langun nakadustan sa giyang kaya dunia na pinggulu ulang ka na si isa giyang kotwa kiyang gulu ulang kaun na miya pamikir ka itirgi kau to na si sagiang kotwa kaya pamikiran kaun sa kitirgin karo na aya maknanya na ini pag-ikhlas kasi ku Allah aya buah anta pakaro na para buci ku Allah ta'ala na gitu na aya maknanya na sembir ka Allah sa lebih mapia na kena bagi buah ka sembir ka Allah ta'ala sa lebih mapia aya maknanya na belasan kaun Allah sa antunay di bana balas madakal si sagiang kotwa kini begakan kaun lain mana giang kanan limur katan wallah abadi sakatan na ayat sugun katan wallah asakatan wa marateya na pangnin tanuk wallah agi ang kutwa mapya ini sugur katan wallah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qad nanami na bagana kar kami si ku dunia sumapya hasana mapya wa fil akhirati hasana nagubagan nakar kami si isa anungan amoris waya makna niya na hasana mapya lain man to si waya makna niya na kimbaga kan tanu sagiang kotwa pagkabibayaan o ginawa tanu kangga nati tanu ko pagkabibayaan o ginawa tanu aya buwa kaya ganati tanuron kinibaga kan tanuron na pantag si ikwallah aya niya tumutanu nagiang kotwa ikasusuat wallahu ta'ala na sembian katan tu wallah saya maknanya na lebih mapia adna sembiun wallahu ta'ala lebih mapia syakatau amama su Abdullah su ama wa Abdullah asu Mubarak namia kay salungan sakanian na aya betadian na Bisaya na pia kamaradika sakanian udah tuian suki Bisaya na sagiang kotwa kaya pa kamaradika nagiang kotwa aya maknanya ada tuian na minggal ba sa kaniyan si sagiang kutwa dato na ayagal ba kiyan na ang gugurdian yan agiang kutwa mga sapa dan agiang kutwa dato na si sagiang kutwa din yan nakang gurdiya na miya kay salungan agiang kutwa dato na luminiw sumiyong sa kaniyan sagiang kutwa mga sapa dan yan nakagiya ba mas kaniyan si sagiang kutwa sapa dan yan na tigyan na si Ikumubarak at tigyan na pelubang kami katigin sa Roman, diyan kay Roman na pedaya si ko panganangkan. Ami nga alwi si ko Quran. Ayam na niyan na si ayap ketun si sagiang kanana mga ng Arab. Pelubang kami katigin sa Roman
na so pinakamamisun na ayang kakuaan na witangkar kami. So giyang kutwa kirik sa giyang kutwa sapada na ipagdunta yan sa mga bulayo kayan, mga ingang padayan. Lumiyan ako sa Mubarak na kuminiwa sa unga arumman. Nakagiyang makakwas ka niya sa unga arumman na inwitiyan sa giyang kutwa dato. Nakagiyang tama na giyang kutwa dato na aya amiya tamiyan na masum. Natiyalwan yan sa Mubarak. Tigyan na ato na tigyan na pitiro akrakat tigyan ayat tigyan na penuba na kami na sumamis si ikurman. Upama tigyan na miya tigyan agu magalabak karakan nadangkad na mapakasunggaya sumasim agu sumamis. Na tigyan kutwa tigu Mubarak at tigyan na kambuha ko at tigyan matagu sa giyang kaya sapada naka nadakan din nakatami da kaya tama na kanasati mambuha unga agiyang kaya mga pamumulan ka. Kada kenapa pada tigyan sa subuan nakarakan iba kurungkan. Kaya butigin na gagalabak na kang siya tigin mana ina asar kan iya kan kang burdian masih siapa na tigin agiyang kaya pamumulan ka. Namia malu kaya orang kita agiyang kutwa dato. Ay kaya orang itino na tigin na siya kaya na pagpagisiwisyo na kuniyan. Pamana iya kuniyan na tigin mana pagisiwisyo sa giyang kaya bisita ko sang kaya sa padanakan. Naya pinggulo lagi yang kutwa mama, yang kutwa dato. Na pianging isya niyan so mga siringan Mubarak. Natigyan na anto na katawin niyo si Mubarak. Natigyan na mapianan amama. Langun din na kapya Mubarak na ayram pitero. Nagupisak si aniran amata na tigilan man iya sa kami na pisak siya na miya kambur ka gumalabak galbak at tigin man iya si Mubarak na din na amiya kanyan asati mambu aunga agyang kanan ang mga sapadan ka. Namiya mamasagi ang kutwa dato. Kaya bubayaan yan sa Mubarak. Na kaya kabubayaan yan sa Mubarak. Na simuan yan sa Mubarak na tigyan na pagi musawir ako ka. Ibarat yan na tigyan na swata ka na tigyan man warisan ako. Na paki pengarum ako na antawa ay mapia paka pengarum anak mo. Na tigyan kutwa tigyan Mubarak suat tigyan sa mga Yahudi. Naikira piyaki pangarumairan suwarisaniran na ayaan tapiran na pirak. Inuiran pagi pangarumaan suwarisaniran kaansinan makakuasa pirak. Sok manatigan sa mga Kristiyan na ayak pagi pangarumairan ko mga warisaniran na pantag sa kataid. Aya peluluban na kataid. Sok manatigan sa mga maratiya na pagi pangarumairan sa mga warisaniran si iku mga tao amalaon sukalak si iku Allah agun dudu na suagama. Namiya ka ginawa giyang kutwa dato at tigin na baad na tigin na lawan na ka mapipikirak na tigin na apakip pengarum makurun suwatak. Ini uduku na giyang kutwa dato agiyang kutwa watayan. At tigin na pangaruma ang kagiyang kaya watakan. Na tiyari mao Mubarak. Nakagi at tarima niyan. Na piyangaruma niyan. Nakagi mapangaruma niyan. Miyakam balay siran, mimbu bawata siran, pada sawata iran so Abdullah ibnu Mubarak ang isanan amada ulama sa giyang kaya dunia. Leni mana to? Giyang kotobu ada niya nakakana sa giyang kotwa o nga panganangkan. Sa ayabu ada niya nung nakakana nakagi kanaba to pada sa gagalbakan niya kudato. Kaayabu pinggalbakan niya kudato na ayama na niya na anto na iba na gugur niya sa kanyan. Akan nabo na marata ako man sa kanya sa giyang kutwa panganangkan na ayaw buha idan yan nakakana ayaw buha dan yan ayaw na niyan nakapakakan na kalakihan sa ubabad giyo to iugan agyang kutwa dato na buluyo to adusan yan na giyo buto agyang kutwa kini ginagiyaro dan yaro kang budawla na aya ay nisam di unwallah na miya pangaruman yan suwata udato na pedis sa kanya amya kakeparsi sa giyang kutwa sa padan. Leni mana to? Benar lagi yang kutwa katru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu sadin sa tawa ibaga kian agyang kutwa syai' sa ayaw kini baga kanyanon na makapantag si wallahu taala na sumbianun wallah sa lebirun amapia. So Abdullah ibnu Umar aguso pada lagi kursa kambing. Miya kay salungan na pila ko so Abdullah bin Umar. So Abdullah na watanan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Padanan ko mga sahabat. So Abdullah na miya kay na pila ko sa kaniyan. Nakagipila ko sa kaniyan na
adna miya umanian asa katau amama apu penagi kursa kambing na kaya mau manian na tigin na sagiang kutu amama aido akong kadipupus sa isagiang kaya kambing ka na tigagiang kutu amama dia kena tigin mapupus sakar kaya tigin agiang kutu ada pemanakir ada tigin nakir kun na ayar ka kena tigin lagi buah kata tagi kurakurun na tigin na inong kadipeteru si isagiang kutu akir kun pamana among ka inong kon dipeteru kaya na manganakan na tigin na ay pendapat kasi ikwallah bago niya dipagila leni mana tu agiang kutu akalakian si ikwallah Cudin sukian negara Abdullah bin Umar na miya katagan Abdullah bin Umar miya kagurok agi tu na tepungan yang lagi yang kutua mama na cudin sukian negara yang na tiga na titua ia malah iparat ia mama lagi yang kutua pada lagi kursa kambing na ayah betadian na bisa ya pamana kenapa sekalian mapi atau kabisa sekalian na sukian negara Abdullah bin Umar sagi yang kutua katiru ia na api apa na tigin terong koko dato ayam mana ni yang lagi nak kiana ayam mana ni yang namanganakan naswallah na pupugilin ako niyan nasukya negara Umar na miyaka guru sa kaniyan na simua niya lagi yang kutwa dato na piya masa niya lagi yang kutwa bisaya yang kutwa mama na piya kamaradika yan na piya masa niya penagi yang kutwa kambing na ini begini yan leni mana to gibu agi yang kutwa kini begak niya sagi yang kutwa kapamara gibu agi yang kutwa kini begak niya sagi yang kutwa kapamara kian na ayat ini sambiun wallah ko kabe belu ini na asakanian nabi se na miya maradika sekalian na mimbelu sekalian ama pia tahu madakal amang tutulan ayat mana ni na mana numpang si sagiang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin satau ibagakian agiang kutwa sai ibagakian agiang kutwa marata sa ayam buat kini buga kanianun na pantang si wallahu taala na ayam makna niya na sembiinun wallah salabinun amapia si mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiang kutwa masa kini sugong kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tugalin sinansi sa Madinah na bamalbu da kaya pakatugalin niran giyang kutwa kaya pakatugalin niran na susah bagi na kaya waniran sa mga pamiliran susah bagi nak kiawaniran semua watairan susah bagi nak kiawaniran semua walairan susah bagi nak kiawaniran semua patemu tamokaniran miyakaw masinan si sa Madinah nada abairan mapenulu tu amay tubu nagiyan nataniran semua pamiliran si sa walay na miyakaw masinan si sa Madinah nada abairan awid apagperiran si kumanga ginawairan nato na ini sambikiran wallah sabab sa giyang kutwa kaya pagikhlasiran ini pagi khelasiran agiang kutwa ayam makna niyan na antun ini bana kiaga natiran sagiang kutwa mga pamileran mga waleran mga patimu-tamu kaniran nagiwa kiaga natiran ini pagi khelasiran si wallahu taala na ayam ya ini begikiran wallah na miya tabaniran amakka miya kan dudukiran bu amakka ini begikiran wallah suaya makna niyan nakapakadag sabab sagiang kutwa kini begak niran si sagiang kutwa say sama kapantag si wallahu taala si sagiang kutwa masa akapnay haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa ikasyaw si ko hijrah ikasyaw ragun ko kaya tugalin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini paliugatun wallah suaya makna niya nakapnay haji nakagi paliugatun wallah so kapnay haji na inimbitar yan sa mga sahabat tigiran kirana asumtan si isang ayam makna niya na Makkah kapnay hajitan nakagi matimu-timu siran sumiyong siran si sagiang kutwa ayam makna niyan na sapu na kayo aron siran mitimu-timu giyang kutwa pitimu-timu aniran na ron siran mipapasada sa ayam makna niyan na sumsiran si isa makakapnay haji siran ni mubaya siran si sagiang kutwa kaya mubaya iran na ayam mubayairan na tigiran man iya sumtan si isa Makkah na ditanud pembelingan uditanu makapne haji rontano matay mawiyag nagyutun mamu ipi mubayaan waya mana niya na mga sahabat may sisiran na kaya may sisiran na kaya tukon mga Quraysh
Si Isa ay makna niyan na Makkah, aso mga sahaba na ay makna niyan na sumusilan si Isa Makkah kapne haji siran. Nami yang gini siran saukit. Tidak na alangan tanu ang mga tawanan at tiga giyang kuto mga Quraish. Alangan tanu agiyang kanan ang mga tao. Sa diran saya kapakasong. Siu iran susahil. Tigiran kusahila sungkas agiyang kanan ang mga tao na tiru ang kakiran, kuwang kakiran sa kapasadan. Aya imbaging kakiran akapasadan na disiram pasin dayun imanto kaayakan dayuniran na se kunik staragun ayran kapne haji. Aya makna niyan na gitu sutig dan wa sulhul Hudaybiyah. Kiam bitira aya makna niyan na pistok si sagiang kutwa masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ang suma Quraish. Si sagiang kutwa hati timuiran niya kau maso Sahal. Nakagiang susahal susuhail. Susuhail, dia kelibat ng susuhail. May akaw masakanyan. Nakagiyam akaw masakanyan na tigyan ako Rasulullah, ayat tigyan na kiyap akaw mako na susugun ako mga Quraish. Saya tigyan na isusugurak ng mga Quraish na di ka no pasip ni haji si sagyang kairagon sa ayat na kap ni haji yun na si ikupakatong lugaragon. Namiya kaayon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agi makayon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya maratabatan sa Umar. Tigu maraw pa matigin nami papasadatano. Sarong tano matay mauyag. Di tanong na tigin pembelingan at tigin mani sa taman sa di tanong makapne haji. Naw pa matigin na iman to nang berangkasan tano agi ang kutwa kaya mubayatan. Kaya mana niyan na membeling tano. O pa mana iniganat tano ko pamilya tano at tigu Umar. Na penai haji tanu atigin manai, na pembelingan tanu kiran ada tanu maka penai haji, tu manai atigu Umar api kaya ya. Pamana kia maratabatan so Umar. Na aja so Umar na dabun na pumamakin. Umanisa siyang wanian, kumanga sahabat. Adinya di terung lagi yang kotua, ayam makna niya nalalagian. Niya kau masih kau Abu Bakar. Tigin kau Abu Bakar apa mari ay pandapat takari. Abu Bakar si sagiang kaya di sisi Rasul. At tigin ang beling tanu. Di tanu pasip ne haji iman tu aba di miak apa pasadatan sarung tadun batai mauyag di tanu belingan di tanu makap ne haji nai pandu patakatigin mana antu ne suunta na tigo Abu Bakar nabi dan nabakan nabi nasuke negar Umar nam miaya miak aparate ate apa mana perlawanan ka sunabi ayam makna nian na nudu sunabi na pakaganta sa miak apa pasadan wasiran miad lagi yang kota pisto. Ini surat lagi yang kutwa kapasadan. Na ayat surat na suali. Nakagi surat lagi yang kutwa kapasadan. Na ini surat wali at tigina Bismillahirrahmanirrahim. Tigu Suhaila. Nungon surat lagi yang kana na Bismillah. Aba mikikilala at tigin suwallah. Aba mituhun. Ningon na tigin suratan. Tigu Nabiya irisang kaunanan. Punasang kaunanan. Piyo na sunwali. Kagi ama puna siya na ini surat yan mana tigina min Rasulillah punis ko Rasulullah at tigina dingon surat na tigina Rasulullah aba mi paparati bas kaniya Rasul bas kaniya Nabi di mi tigin tatarima surat na ko na tigina Muhammad na tigu Nabiya ini sang kaunanan ada di rum pagi di sinwali ayat namin ini sunnah sunabi kinwanian ini surat lagi yang kutwa kapasadan. Kagi ama pasadagi yang kutwa kapasadan na kesui sunabi agus sumanga sahabat na sagi yang kutwa ka kesuiran na tigu nabi suat tigin so awini wa mga kambing sumbeli na tigin si ko kapne haji tanu na sumbeli na tigin imanto sagi yang kaya ayam ananian na kanggenat tanu saya na sumbeli iran kagi ama sumbeli iran kom ya suisiran si sa Madinah kagi ama ka suisiran si sa Madinah na adma bua dua kapamilya amri duai sagi yang kutwa masa lagi yang kutwa dua kapamilya nadin makapegalong kaya mana niya nadisinan ni makapetaya suisaw na kapamilya na tumyapi si kunabi sumabu suisaw na kapamilya si tumyapi ko mga Quraish na ileni man lagi yang kutwa kala atabang wallah ayam yang gulula sagi yang kutwa masa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na kagi makakasuis kaniyan sa Madinah na miya naman namar sa kaniyan dakwah min dakwah sebenar ini panulunian suaya makna niya na paratia si wallah kapa kalau ladu paratia so kaya paka kis gagi yang kutwa ragun
Ami yung maagiang kutwanik sa kapni hajiran. Na yung mana niya na miya kalala amini yung manong Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtaw kamadag lam niya mag-Islam. Sisagiang kutwa kian dakwa niyan. Nah, pakagan ta sa sisagiang kutwa masa na sumamuso mga pamilya at tumiyapi kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyong sinan sagiang kutwa ituguniran. Ay mana niya na pakay ituguniran niya gitugunsiran. Nagiang kutwa mo mga pamilya atom ya pisi sa ayat si mga Quraysh sumiyong sila mamusay tugun miya katung na sinan amrin uin sinan piya muno sinan agiang kutwa mga tao ayam ananian na tumiya pisi ku mga Quraysh cuncuk ya negara Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin ko mga sahaba apa ni mo kanuan tigin kasungtan usi sa Makkah kang gubatan tan sinan nakagi sumong sinan si sa Makkah na ayam ananian na tinibu sinan waya makna niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam miyaki tidwa kiran sumo Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa aya makna niya na suma Quraish na miyaka ural sinan si sagiang kutwa masa tiaban sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam miyako Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah na miyaka panay haji sumanga sahaba sa aya makna niya na kalilintad aka panay haji leni manunto aya pinggulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinigrian ayam ana niya na di makapne haji si sagiang kutwa masa nakagi ayam ana niya na matigrian agiang kutwa dan niya nakapne haji na ini bagi kena bagiu aki apa kapne haji yan si kumpakatun duguragun ka ayam ana niya na miya taban yang pernah Makkah naginan ibnar agiang kutwa katir wallahu ta'ala tigin inna fatahna laka fatham mubina mata na tigina sa kami gitu kini turunan sagiang kaya katir wallah mata natig wallah asa kami napia kada agami saka sakapa kada aga amareg antunay bituan wallah sakapa kada aga amareg giyang kutwa aya makna niyan na kaya kasoy Nabi sallallahu alaihi wasallam adas kanen panay haji sa giyang kutwa masa nakagi ako miya suy sunabi na aya pinggulaw niyan na minda wa sebenar miya kada kal sultaw niyan kagi makaw masilan si sa Makkah na aya makna niyan na kaya sa salakawan sa mga taga Makkah miya kasurin dirisilan miya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam a Makkah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu sadin sa tao ayam ananian na ibaga kian agiang kutwa syai' saya kini ibaga kian na pantag si wallahu ta'ala na sembianun wallah salbirun amapia leni mano to so Khadijah niya kada-kada la tutulan so Khadijah niya pangaruma sa kaniya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam asa kanian ipagam paganay ama ayama na niya namiya ratiyasi ko mga bay nila ini mana ay betad Khadijah namiya kalala itamo mana ibangan sa sagiang kutwa masanian na umani isa ko mga na ikadatu sagiang kutwa masana sumong sinan ko Khadijah kapupunok sa maninan dada sinan iwi Khadijah naurian yan na ayakin wa ayam ya pilih Khadijah na Rasulullah apubri daban yan ayama na niya natamo leni manuto namiya tunun Khadijah so kalilintad aka pagintaw si sagiang kay dunia ay malak na suka pakapas isa uman amori gianan isabab asuking kanggo na titano kumarata na ipagislas tano si ikwallah sukitirgin tano kumarata na ipagislas tano si ikwallah kaasar ka ipagislas tano si ikwallah na sembir katan wallah salbirun amapia sembir katan wallah salbirun amapia madakal sumaga tutulan sa lagi denan so Yusuf alaihi salam katawan tanu tutulan ko Yusuf ami ako niyan so kada tu si sagiang kutwa masa kada tu si kuliang ulupa na ayabu tu sabab to nagiang kutwa kaptu kasirun sa marata tiyo kasa nagiang kutwa sa kataw abay sa marata ayama na niyan na ini uduki anun aginawa niyan ayat kibubayanin so Yusuf alaihi salam nadatari mao Yusuf na ayat pituro Yusuf na tiginakad na ko nagiyang kaya ayat mana niya na ikikidira ka ng mga tawaya na tumong ko at tigin suka kalabusu adi sabak makan gulaw la sa di mapia yan ibagayron wallah miya kalabusu sa kanyan na tunay ni sambiun wallah miya kwanian suka par si sagiyang kaya liyaw ulupa ini ibagayron wallah suka par sagiyang kaya liyaw ulupa yan iman ang giyang kutwa ayat mana niya na antun ini bana kabu benar lagi yang kanan akaturun Nabi sallallahu alaihi wasallam asalin sa tao ay ibaga kiyan so maninsan ay kini baga kanianon na pantag si wallah
ikhlas yang cik wallahu ta'ala na simbirun wallah salbirun amapia. Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam na tantunya na kebubayaan jihad. Na adna miya kadang-kadang lakuda iya. Sagi yang kotua kadang kalian ikuda. Nah, gibu yang kotua di ini yang kapa magi pui puasa yang kotua mga kuda iya na miya kan lepas sembayang. Miya lepas yang suaya makna ni asar. Miya kan lepas sembayang sa asar. Sa taman sa sedepin jualungan. Kaya ayam mana ni na malepas yan yang kotua waktu asar. Na ayah miya swana ini senditian itu. Nakagi senditian na yang kotua mga kuda yan na pala yan piano muli. Sabab po sa yang kotua ayam mana niya na miya karnun sa yang kotua din yan nakasimbayang. Na guni yan panu muli ya. Natong na ini samiun wallah. Ayat ini samiun wallah na miya kepar yan sundu. Api ada sekalian sunda ayam mana niya na awi dan sekalian nundu. Taman cik waya mana niya na mga jin. Namini parian sa mga jin. Ini begirun wallah giyang kotua kada tu sisa giyang kain niya. Aso jin na giyang kotua ada punya waya mana niya na Sulaiman na ipikirakiran. Giyang kana na Masjidil Aqsa. Na ayat kiyang baliasan na si kumasaw Sulaiman alaihi salam. Asisa giyang kotua kiyang balayaon. Na ayat mana niya na ayat piyakan balay niya nun na sa mga jin. Nakagiyang balay ng mga jin. Namun tu naman musuh Sulaiman. Na umani isa na so ay mana niyan na diisiran magura-dura jadikan beliasi sa Masjidil Aqsa. At tigilan na pagilin tanwa tigilan giyang kanan na dato na masuk kartan niya. Ay mana niyan na umani isa na diisiran imbelay, diisiran rorotosan sa dilan ikan beliasi sa Masjidil Aqsa. Nakagiyadilan imbelay na Masjidil Aqsa umani isa na maalak diisiran pa kada ke kagiyang munto di Sulaiman. Kipkila kanilang Sulaiman. Nakagiyang munto di Sulaiman. Nila nakatawan na ayam ana niya na sumis Sulaiman na miyatay, miyawapata. Namun tu sa kanya na igigilaw niya siya agiyang kutwa tungkat yan, takan niya. Nakagiyang muntod sa kanya, numanis sa kiran na ayam ana niya na dinrotos sa niya ni Kambule, kay kalikiran sa Sulaiman na muntod, adilam sa katawan na miyatay. Agiyang mapasa nila na Masjidil Aqsa, na sumamusot takan ng Sulaiman na ayam ana niya na kaya nabubuko, na miyapotol. Edno to kaya pasada sa Masjidil Aqsa. Na gumapotol mini usang su Sulaiman. Igira na ubu kataw ya miya makna niya na miya tay su Sulaiman na mata na di pasad na giyang kaya di bidikan boleh sa Masjidil Aqsa. Na ini mana giyang kutwa kapag kagagawa Allah. Jinan ikarina sa sumamuso mga jin. Na ema na niyan na kanaba di na nakatawan sumigagib. Kau kataw na sumigagib nakatukuan nila na su Sulaiman na miya wapata. Ayah buah mata o si kumigagib da mapayag na subus wallahu ta'ala. Nah, nilai ni mana tu? Giyang kotwa ayah mana niyan na kini bagakan niyan sa giyang kotwa di mapia. Nah ini pagi kelas yang cik wallahu ta'ala na siyang bi'inun wallah sa kadatu si sa giyang kaya dunia. Lagi dito mo sa mga sahabah. Ini bagakiran sa mga rarata. Adi ilan ng gulaulan. Na ayah ini sambi'un wallahu ta'ala. Na ayah makna niyan na antun ini bana biya kepariran so kada tu sa giyang kaya dunia. Miya tabaniran so igagudung o kaisar o so Kisra. Lani mana to? Agiyang kotwa ayah makna niyan na mangalim wallah. Agiyanan isakatan na suking gunakan tanong kumarata na ayah makna niyan na ipag-ikhlas na rusik wallah. Kaana katano kasambi wallah salbirun amapia. Ano katano kasambi wallah salbirun amapia. Nah, pada na ako mga limur katano wallah. Ilay ni managiyang kutwa katano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peter wallah sa hadisul qudsi. At tigin man iya idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha ila 700 dha'f. Ini madagian kaya katirun Nabi ami adu sa hadisul qudsi. Basta hadisul qudsi na ya kikatirun nas wallah sumaana niyan
na puno si ikwalla na sulapi atian na si ipuno ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam apitru wallah. Igira tigin adna amya pikir urip na kana tigin amarata apung gelbakanian. Na ubani watigu Nabi ibani watigu Allah taala suratan sa taman sadinian manggelbak. Lain mana tu? Biya ka pikir ka samarata apung gelbakan ka. Natigu Allah taala adini wanan suratan kumarata amalian taman sadinian gelbakan. Taman tigin sadinian gelbakan. Falak taktubuha hatta ya'malaha. Dini watigin suratun sa taman sa dinian manggelbak. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Na upamating wallahu ta'ala kang gelbakan yan na suratan ni wabagian yan abala ayama ananian na dusa niyan alagi diyan. Ayama ananian alagi ay dusa niyan ay surat Allah na lagi ditindagi ang kutwa kang gelbakan yan. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana. Ana upamapmanati wallah kay biga keno to. Dinia naggelbakan lagi yang kotwa miya pikir yan amarata. Sa aya akini bigakan yan na tigu Allah Ta'ala na pantagrakan. Da suratan ni wa tigu Allah abalasian asatiman ahasana. Susatiman ahasana na temu adigyan ka iya dunia arak mapapadal mo. Yani mana to? Giyang kotwa buka kaya pa kapikir ka sa marata. Miya kapikir ka sa penggelbakan na kamarata. Nakagi ayam mana niya na mapikir ka. Na inar na kau na ginawang ka, siya ka kau na ginawang ka sa ayaw akir ng kau na pantag si wallah na ayaw maana niyan na isuratu wallah abagi na ka ayaw maana niyan na satiman ahasana. Lain mana tu? Nanabad na punggulawla sa na kumangataw. Igira miya pikir ka sa pedega. Ayaw maana niyan na punggulawla na kasamarata na ba isimbira ka na mapya. Pinakaminos na katoko ano pedega ayam makna ni na penggudola na kasamaratan ayam prepare dunia kan ayam makna ni nasimul. Tinggi na penggudola na ko yakin di samarata. Na ayam mo prepare dunia kan amarata. Wallahu taala nagi mo kaya pakapikir ka samarata na inar na kau na ginawang ka na siyam dir ka wallah sayang makna ni na imbulas kira kana satiman ahsan. Upamak manating wallah kama kapikir sa mapya. Adna mapikiran amapya mapikiran tingin urip na kana mapya penggilbakan yan na suratan ni wating wallah abagian yan ayam ana niyan amapya dan kapan manggilbak sumapya nagibu kaya pikiran kau na penggilbak ka samapya na isurat wallah sati mana hasan abagian ka. Jadi mana tu dan kapan tu manggilbak miya pikir ka absiminar ka na dan kapan makala ka dikasungka ku absiminar ka na ayam ana niyan sati mandina hasan amini surat abagian ka. Mia pikir ka simboyang ka. Da ka pa na makapagabras. Agi mo kaya pikiran ka na simboyang ka. Na isuratan wallah sati mana hasana bagi na ka. Mia pikir ka siniga ka. Na da ka pa na makasiniga. Da ka pa na madubu agi ang kota bulsa ka sa kapsinigang ka. Na sati man din ahasana mini surat bagi na ka. Ini man agi ang kananalimur katan wallah. Na amay manating wallahu ta'ala kang gilibakan niya. Agi ang kota miya pikirian na amapya. Na surat ni wati wallah abagi ini na sapulu ahasana. Nah ini mana tu? Dia pikir kau pamap seminar ka? Na dah kapan manggil bak na isurat wallah sati man ahasana balas ka. Lo mi ada kau ka kami seminar kami kau maka kau seminaran ka. Aya aim balas ka wallah ay surat yang abalas ka na sapulu aya makna ni na hasana. Nah begitu di Peter wallahu ta'ala tina ila 700 dha'f. Tamam pernah tiga Allah sama api tu gatus mata apa. Nah ini mana tu? Minggu dulu lah sama pia. Nah yang mana ni na isurat gibu ayam mana ni na kia pikiran ka kumapia. Na isurat asati mana hasan abu balasakan. Na kaya ayam mana ni na inggu dala na kau tu. Nabigang kawalla sa 10 mapia hasana ma 10 hasana nasdo pempenutu Allah sama kapituga tustak na ina kuna 10 timan ahasana na tapang ka sa pituga tustak pa ay tama na abalas ayam ana niya na keparulitan si kuditan no kapagin taw si sagyang kay dunia malabud manari so kapaka surga malabud to kapaka surga amay ka ayam ana niya na sakatano na mangungunutan tan na ibaga katan wagi ang kutapya kasisingay.
So Allah na malarakatan wilimu si sagyang kay editan kapagintaw sang kay dunia. Na may kasakatan na ema na niyan na ditano managuntaman madarakatan so kapag ikhlas. Kaya giman ni miyakar grig na induluna si kung mga amal lagi kaya kapag ikhlas. Kaya no, walang alang bui ikhlas ka na lagi di kau dumadapo sa sokotarago. Ira di ka disimbayang miyagi ikhlas ka na di ka disimbayang. Napakasunod di pun ako puso ka giyan ko ito kapakililin. Di ka disimbayang na igila na pagkapikir ka pa na giyan ko ito akapunira ka mga tao. Giyan ko ito akamuntugar ka mga tao. Niya karagrig na yama na niyan na ngala ba ka na giyan kaya kapag ikhlas. Wala ba't adi laborong si Chagiyang kaya masatano kami miya da so kapag ikhlas. Si ko kapag gagama tabi ita puti ko mga padabasa unlimited tabi ayad na kadaklan na ayamanan yan na ayad na bata di labaw ko kapag gagama kaayad na kadaklan na ayab piso sa kuya na antawa isikat si Chagiyang kaya dunia. Kenapa yan isu sa kuya na antawa ay ayamanan yan na makaparugi sa balas. Niya kay tusok kapag ikhlas. Mimbulo iman to high class. Mimbulo ya high class ikhlas. Niya kay ito atanto. Niya karagrig na ya ayam na niya na bulungan nagyang kaya kapag ikhlas. Eno kailangan siya katano so kapag ikhlas kung di tanong kapag amala. Ba't tadi laboro na siya kuwagamatan wagam Islam. Kakay kailangan din nagyang kaya may pag-ikhlas tanong nagyang kaya mga amal tanong. Adi tanong bululaan na siya nagyang kaya dunia. Suhaib naniyan na Suhaib Ar-Rumi. Isa ini ko mga sahaba. Isa niya panutol na Suhaib Ar-Rumi na tumiyugalin sa kanya na punso kanya sa Madina, Makkah. Tugalin sa kanya sa Madina. Nakagisong sa kanya sa Madina na tiyundog sa kanya ng mga Quraysh. Agi tundog sa kanya ng mga Quraysh na kinuha niya sa taguin niya sa apana. Natigyan na di ka nurakan din at tigyan may sampay sa taman sa dia ka na tigyan masugat apana so manisarkan. Dahil man nagyang utuwa kapana na marwaya man na niyan na anto na iba na Suhaib. Dia di ka nurakan din at tigyan may sampay sa taman at tigyan sa dia kan masugat apana so umani isarakano. Dia na tanakarakan watigin na tigin na kaya na tanakarakan watigin manai. Ayam ada niyan na patemu tamu kana natigin si Makkah na kuani watigin manai. Sa sanca kabayay. Kuani watigin so kaya na tanakan sa natigin manai Suhaib Ar-Rumi. Na tumiyugalin so ayam ada niyan Suhaib Ar-Rumi. So mga Quraysh sa tumutundugun na kumya suisina na kagi may nagila nagyang kutwa katiru Suhaib at tigin na adna kaya na tanakan sa natigin manai at tamu na kuani na dumiya yun Suhaib ana niyan na Suhaib Ar-Rumi si sa Madina na kaya manuguto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin manai hayat tigin Suhaib rabihal bay' wa tala alaihi al-ayah si sagyang kutwa kaya nagaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin na hay Suhaib namiya kalabat tigin sudugang anaka pamana pia kay ibarat to Rasulullah sa kandegang aging kutwa pinggulo dan yan api sembian so tamu kian agian atanian si sa Makkah si kuya maana niya na kaya tugalin yan sa Madina miya tumuyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digiyang kutwa ay maana niya na kaya ganatan yan at tamu kian si sa Makkah nagiyo tu sabab api teruyan miya kalabat tigin sudugang anak tigin hay Suhaib urian yan natin tulian nagyang kutwa katir wallahu ta'ala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah adna tigmana wallahu ta'ala apa de kumanga tao api pesan yan aginawa niyan saya buat kaya pesan yan kung ginawa niyan na pantag sa ikasusuat wallahu ta'ala pantag sa ikasusuat wallahu ta'ala na ileni mo na nang yan ami akaddak la iya ay mahna niyan na anto na iniba na pagkasagi dari na mga tutul si ko kapagintaw si sagyang kaya dunia giyang ko to kapliligit ka giyang ko to di ka kapliligit na upama kamadar ka giyang ko to kaligit
Nasembir ka manut Allah sa lebih mapia. Nia mamagai ka, nasembir ka Allah sa lebih mapia. Na umaligid ka, nada imbagay ka Allah Ta'ala. Dinian pa ka pemberakatan lagi yang kutua tamu ka. Ino kailangan lagi yang kaya kingin na tanok waya mana ni na mga rarata na may pangikhlas tanong sa Allah Ta'ala. Upari riba ka, natargin ka suka periba, kasimbiyan ka Allah sa lebih mapia. Umapasang kay gandermat, natargin ka suka gandermat, kasimbiyan ka Allah Ta'ala sa lebih mapia. Waya mana niyan na pupumanagaw ka, pupagino mga sapa ka barag, di ka di isina, na yaman niyan na targin ka, agi ang kutamanga na magkamarata sa pantagsi ko Allah Ta'ala. Kaya mana niyan na anak ka maparuli agi ang kutua, banas. Lani man agi ang kutua tutulo. Ina ko may ito ako napkin ka nagi ang kaya tutulo. Jadi ang benar katawan waktu na ipakasa lagi ang kaya tutulo, benar anta ka di. Importante na tutulo. Kepakai pangin benar na kepakai di pangin benar. Ia mo to ko na sa katawa mama. Apa mana kau na silda niya naging kay isang awalay. Naging mo man niya naging kay isang awalay. Miyaw man niya naging kay panganakan. Tutulungan. Natingin naging panakapakapi ginawa ko. May niya naging mo tapanganakan. Kaya mana niyan na mau man yan. Tingin na dan ako asmul jawalay. Apa matingin mga suda ko na anakan may letingin. Wanto na mana niyan na anto na iniba na tagu yan, abu beneron sumala. Nakagi sumulti kalian sa sunda walay. Ana ya mele yan na mga patumuta mo ka na mga bulawan. Tingin na miya gutu ako. Di pa na tingin na kamagutu ako at tingin man katantua iya mala. Aaya maana niya na patumuta mo kan. Kagi pa man adi nila kau tingin na ini na man tingin na yan kaya kwarto. Kau ba tingin man rumpan mata tagu sukala nun. Namili niya naging kaya kwarto. Kagi surong niya naging kaya kwarto na ayam yung man yan naging kwarto kirik sa giyang kwarto walay amya ka tigi da ba natigi na ito na paniuna na ito na ibali bulawan na di tigi ni tito. Kagi mo man yan naging kwarto ba na ayam man yan na anak pagkadi tamarata kuha niya naging kwarto kabaya yan sisa giyang kwarto ba nakagi mo man yan naging kwarto ba maka pikir siya gitu sama rata, pesino pa ma. Namanya pikirnya naging kutua katir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina. Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla awadahu Allah khairan minhu. Sadin tahu ai ibuga kian agiang kutua nganisan apan tagsik wallahu taala na sembianun wallah salbiya mapia. Tigina ubu benar agiang kaya katir Nabi. Nakagya mapikirnya no to. Nagiang kutua mumubay. Napapigilin niya naging kutua dito. Kagi mapikiri yan ito na inawa niyan subay. Miya nagwis sa kaniyan, sumiyong sa kaniyan sa masjid. Mana niyan na itubat. Kelak. Mitubat sik wallah. Dia mo tumambubay aluminium. Inilay niya na sundawalay niyan. Da amilay niya nun bun miyan bat. Nadapan da sa kaniyan pen ayama na niyan nakanggulo na isa maratagi ang kutua mama. Piyang nagiging naging kutua mama. Sumiyong sa giyang kutua ingin. Jadi ini pang dengan lagi yang kutua mama. Aya maka masagi yang kutua ingin na kaya toko lagi yang kutua mama. Pang dengan lagi yang kutua bay nanti kita miya sukaraku. Agi pun nanti kita mapas sadaku. Kaya tiru niya nanti kita si kuda tu ayam mak niyan namanya mana kewaku. Nakagi mato niyan. Eno niya masudu di peluba. Ati kita na kaya sunda niya nanti kita sualayakan. Ati kita mana ka maka pikir sama rata. Nada pinggudolan niyan amarata. Miya na ito natigin na ginawa ko. Naayamanan niya na miya tumuya natigin man ay kapala winyarakan. At tingin man ay adi sa bamakang gulola sa marata. Naiman to at tingin man ay na plulubag ko at tingin na kamaki pengaroma ko. Alani man na to. Na miya pangaroma yaki ito. O pa makabad miya man ko. Pinakaminus na kaya putulan sa lima. O pa makamisina. Pinakaminus na kaya lupudan. Alani man na to. Misubar sa kanian. Uba makan gulo na sa marata naging kutua siya bariyan na miyakwa niya na sa kanian po ni miyaka kepar. Nakana ba imposible? Naging kaya dito no kapag ito sang kaya dunia. Aga na tantan waging kutua marata kasimbi na katan ko Allah sa labi mapiya. Etar kita no sopya kasi singay.
Na aya ketidin tanu nagian kutwa kapag amal ama sa mga pipia. Ay tanong si sakwian nagian kutwa mga amal ang mga pipia. Kaginan mga panpun nakatan wallah. Ini syukur katan wallah so kapag uran-uran kumapia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Pag-uran-uran dini watik wallah nagusus sakwi iniyo. So surga surila apun ko kadna niyo. Nagusus surga ayak kablang yan na kaulan yan na lagi din o kablang ulangit agus sunumpa. So kablang yan saya. So kala yan sa ay mana niyan nakuan ginan ni mana niyan nakablang yan. Ating mana yung Allah Taala na ginan pag-ikhlasan tan wag yan kaya katul wallahu katul Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillahi ta'ala awadahu Allah khairan minhu. Sadin sa tao ibuga kaya na agyang putwa syai saya kini buga niya na pantag si wallahu ta'ala na sembi'un wallah sa labirun amapia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.